Kini ke jenjang rally jongka jenjang action committee mulai kumpulan ban persyak yang ke syak penyap jong uprit homgat apa FCI yang tiapa Khanapara hakini kita yo ke beradab maka ke jenjang rally kelas sedang ni napa school basic napa mula ha bangina banyui sementara adu ki sang balang ke juru kini lam senong adu kini kai bat ki kana school bagui ni kira upat mak kini rally kalau kumpulan ban penerem jor ke dia ke jenjang ha ke bau dia orang mak ulah syak penyap bagi sanggup ke driver truck ke beli nak saja company dan ki driver ke beli napa asam kali kanya yang ini apa school basic bahkan lek jadi FCI ban ai kan memorandum mereka juga por ke saplong ya ke jalan kita apa morok pak kesadan ke jenya thamambati kemudian man pendem jor kan jenya ha juga por ke ka rally man pelpau kada ka persyak bar kemudian bandawan ke bos sarkar man kamador ya kini ki beri ke betul akan ke jenja dah kis pangut kinong mulai kilami pai ba ha kasipalai ban pendem jor ya ke jingsa peniap uplit homgat uba dismar lengkhoi ha kita batok saikia company ke boshu shalan khau Shaka Food Corporation of India ha Meghalaya kani ke jia pai ba ke balas sedang na mulai nang kwar klai sementara kirang basnong kisang balang hapo ke satri jong joint action committee maulai nang taki khana school kinoi kai bat kiru pai ba kentup ru UMDC ke maulai ba tebor pathau rengkat ki jingtho pendrem lengba ki plakat ki banar blara ru ya kilama yong ha kani karali na maulai nang kwar lengba strok mulai sadu moro barong i ba ke GC maulai mak la simpian ke kam ke ya kan dia ki bos sarkar minta siap pelong ke negara li adu ngasih adu kena apa sarkar kan ai ke jenjang bahak ngam tanu orang siap penyap company kong hi nak le jongi ka joint action committee kani ka sin ka ba let's say pada ka sin ka balai ya ka bangila penlong hadok kani ka rally ka protest rally against the murder of Bades Marlin namar hakaski bani kong ngila persyang bani kudu home minister nakabda bandawai u ban instead no ban kem ya kendiki culprits hakasien ke baar ngilai kendo ya ka komandan jong ka hungat bandawa ban thongkam no ya iwei naki khon ka jong ini i longye tigini ka dikasien ka balai ka bagi pelong degarali hak ni ka singi ka balai menta ngidan ka jingtumu ban penpau ka perthai ba kinong mulai kim hon kim sup ka mensim kat bangim patim yo itu ka bishar ke bohok hi kalong ba yakini ki saungut ki gang ki gunda jong sakia company dai ban wan ra no mardor hakmat jong ai dai ban pensitom ye ki katum katakalanti ka bamaki hi kila komet ya kata ka madra kani ka benda ka banikong do te nagleng jongi nginget scam ba ka sorkaro kumangilai kendo ya home minister hakastrik ngikmi lanti ba kum urang ba kum minister un sim khia kum baula ong lo patai ngi bangilaya coordinate lang bat ka Assam police tingingit scam ba kani ka jingtren kat ka Meghalaya police bat ka Assam police kan penlong ya kini ki culprits ba kinom sok kinom singan la kin chong ha Meghalaya le kin chong la ki patch po Assam tingingit scam ba kan sadon kata ka jingyo kasadon kata ka jingtrekam jong principal man bat kem nomor 2 ti nagleng jongi mandang asgi hang ni galanti ngilayat na do mulai nang kwar mane ngilapoi hang ni po mulai matsiar shwa bangin poi haka taka jaka ka bangin penkut kan sadon ka jingli summit ya ka memorandum sha ujana manager jong ka Food Corporation of India hang ni ngikren chai lingba ki jingtho ki demands jongi ba kasekia company ka badai ka company ka ba aibam aisa ka ba aidot aithiang yang ni ka sekia company bahkan put pressure lang semaka ngilabu kapor ka deadline ka balong shibnai tek nado menasgi ka long shibnai tek bakas tenat jong ka FCI kan order lani kan apha ka order chama sekia company ba un bring ba un manra ya kini ki culprits hapo kalanti jong ka ai batlada feel kadai ka duty jong ka sekia bahkan sim ka bor la ka jong kata kamot ban disqualify no ya kani ka tender lani ka kontrak work ya ka ba la ai brush kata hakasake company kata ka demands ya ka bangum ka GCM bat kum pai bat no mulai ngikwa